kata sakawe yang merben keli di sama meh taba ai pisah kelang i Mbak, nonton pisah ada ban ai. Henry ngasup ni tu do tu parlok cenga. Ubaju airam ni kibrio. Te iyo pisah na oke. pertama tambah pet menemlek pelmar mi ili Do pila ke Islam na? Malapit hi baba. Ila ada di saya. Kan sedih sekali sih pak. Cok ta. Do balik bilang saatnya. Apa MP mga sa pangkran na nga nang rek do ikarnay. Nroy pipat pinjis nga bagajing kran jangan. Pimde syuti kelong. Hila he mata. Persangkan bando ni kajimut cepat barang bang. Sakawiru pidi bang nang berbuat iba keman. Alak afterman. Kenang bakal asyai. Tangan rai kajing sup. Kajing keman. Kajing jam pi hidup. Hoit pak. Nasutu ikata kejingkiran jompi. Henry kabususi kalong. Kalam ipernai ngasngau kala nakajingkiran kanwan nakajing kucok. Do kata keman. Bani nak keman ru. Dang nak pernah kan. Aduh kat dia do. Nak pen he, nak pensannya pi. Henry pi pan pimkin keluar. Ban pitip do. Abang ai asngau ni kajing kran jompi. Kan lo mesin jangan kupang. Tambah tuh nak kebentar jompi. Para ibang aidnya. Nak lo baca ini ke ibarat. Pan yang salat ban kran ni pernah do. Duduk piwan ang sungsaan ni. Kila bandit na raksasa. Nasib lekum ni. Ada bakor. Namanya tu sinang. Kipar. Kawan saja pi tambah ngalakom kelak kesapan hayang. Tekawan mata bin hab shim sayang na. Ano? Hoit kan ngahap lecim siya. Tu kata lino ilabas lampi shim. Tukran suara kan. Nda bondi ki jando. Tu kata. Nai. Ti pilai kendoi tu iba berak balap sayang ah. Em kain ngam puja opora pe kendo ya uru. Mamar pun kam pate. Kedi kata hak kam te jinjar he. Tambah pernai. Ledang layo kepisate ngan sasiu nak kendak kenyi long am. Hai kalam. Dan wak kata dia. Tambah ada pe ye pingi ibon cimut jemput kala. Beli pipang na. Em. Pangra. Di balik pan. Dan eri pe bakor.
ikop kain dani ai tang ba pen ko banyak thot te lei tang ba pernai pet kain yo de nakada chonga te so bhama ma Ni pipi nai pi angop ta. Hawat pi lei tang kedua ngam sukendo. Dan tahu ayo ken. to kata pernai dai ong kumno itu samla chonga ai pi te saya thu engama To pi lei poi pan sasta. Ke lesin untuk sabon Islam paman sibel. to kata ladang ala yo kepisangan sa oi pi ma Harta. di nak dekat dekat rumah penjahat. Ba, kumdo, pihak kendo ipana. Hoi, ngalai kendo mana? Tamang atharai, kijing ang lut jang pi baro. Kila long leno ai lut do. Beli pak pihak kumta. Namar mana ngai i pernai. Bodang yang keren badiwe kentai. Aga jing shisha alamut badit keren yu. Tamai ina kumtu ngam lut shu. Do nado mentang pemdai shu man perkhat chpang jang u. Kan bhai pi pen klet no eng gajing sngo ka pidan nak banta jang u. Ban pidai man persyang banyak ada kalati ban thamai. Mat ngaru ngani dan bai asenda jang pi. Haman klip mat gajing em jang pi. Pemdai ban sngo diaw ne sngo marwai. Toba, ngan ko ngo ya kata kajing ong jong pi. Tang ba ngampui perkat. Bai pernai in thok yang hadu kan dia. Kat dong ala le bhai i Henry i pernai pan i dang nuat ban le yang akum dia. Bat kan dia baro ketika kajing pi jong ai ngalak kum ngop ya ubriu upangam itu. To lilai kan dia baro ketika kajing seneng yang ai. Ba ngam di pension ya keluma ya kibriu ki bangam tip bah ya kayat gayeng jongki. Todo kamlele i gay baro kiswan ja ya gajing em jongi. Tang ba ngasmo komen pat menta. Babila kloy ban so thu ya gajing keren janga. Pat marang ne syakmat wat ai lat chu ba gajing snausi kadrung po kamasiam jopi na gajing em jopi. Im marbor da gajing keman. Shania bat ai ti hu blai. Ban ma uhi uni lam nanti ya gajing em jopi ko mang lakasni. Hoi toba. Ti bila ada psat jing syat ai. Hoi ngalak tepa ngin ya bam no. Ma sai pang hingan le chas kamera. Itu bang selum na.